Kajing Ïalehkai kejat bol jong Thei kebala tip ke Women's League kebala penia te Shillong Sports Association kebala sedang hak khnai trik Jylla kebala jam syaka sengi keba ar henen ke sengi kar putrik Jylla hak keba khar ligi kenhon Ïalehkai ke nisim benta hak ni kelempong kebala peni Ïalehkai hapo Madan MFA Turf Polo Ground Shillong. Kajing Ïalehkai beningkong hak te ke sengi kelong hapring kelum paring SC persya ke karang SC mereka ni kajing khon kini ke ar kenhon kelum paring SC kala ban peliem no ke karang SC dan rew la not. Maka Ïalehkai ke baar hak te keju ke sengi kala long hapring ke maulai SC persya ke Yesnok Tilang FC maka Ïalehkai kini ke ar kenhon ke maulai SC kala yon peliem no ke Yesnok Tilang FC dasan la not.